Terin didala ken samala testilesio teneta ta indicala superscript local superscript na pekela jambo lango sango jambo lango sango ra la sa tadi ngan chumon ra la sa mo kingi yorba ta if I simplify the rules, karresana ta na nya na ma ta di shi shanda changma la khabar yomare ta di shila tunangan guyore ta perna dela perna kiasa ngantu di changsa ba ra ngata nga lawarwa tina ra la ngatak nga langatanga tatang chikpare same pronunciation langatanga sangatanga langatanga sangatanga tatang chikpare same pronunciation is high pitched all of them nga tine 가르치는 디데 특이어서나 디 정말 전달하가래 the meaning is different. The pronunciation is same, but the meanings are different. Tapana Ramnata Nasana Nepali Kela Dengro. In English is drum, which we beat. Drum. Ramatana. Every time you see Ramatana, it's drum. La Natana. Chik ni sum shi nga 5 sa natanga we normally use it for early come early tomorrow, but this is not the full form. We say na po, and in literary Tibetan there are lots and lots of abbreviation, so every time you see sa natanga, this is meant for early or earlier. But in short, any of these superscript added on na, it raises the tone. Ra natak na, la natak na, sa natak na. All the time. This is fixed rule. Khati na ra natak na tadi labyala tinge de pe rabo gochya lela bo seshaye inaya dishibala mangposum gore ra natak na mangposem gore. You have to listen to it many times to be able to say ra natak na. La natakna sa natakna. Taganamshin. In the same way, ra
Ra, nyatak, ra nyatak, ra nyatak, ra nyatak, ra nyatak nya. Sa, nyatak nya. Ra nyatak nga, la nyatak nga, sa nyatak nga, ra nyatak nya, sa nyatak nya. Tineta nagla. Ra natak, na. Sa natak na. Sa natak na. Now we have ma. So sa matak ma. Sa matak sa natak na na. Sa natak na, sa matak ma. Sa matak ma. Ra matak ma. Leda shabayır. Na, nya, na, ma. Di kitengla ranggo sako kanti na yang ti datang ni tuba chelore. Ra natak na, la natak na, sa natak na, ra natak nya, sa natak nya. Ra natak na, sa natak na, sa natak ma, ra natak ma. Any of those three superscripts added on the consonant na, nya, na, ma. If any of those superscripts is added on na, nya, na, ma, it raises the tone. Ra natak na, la natak na, sa natak na, ra natak nya, sa natak nya, ra natak na, sa natak na, sa natak ma, ra natak na. Tine shanda tsangma le ke gwa yomare. If you add any of those three superscripts on any other consonant apart from na, nya, na, ma, it doesn't make any difference in the pronunciation. For example, ra, gatak, ga. Ra, gatak, ga. La, tatak, ta. So what I mean to say, apart from these four consonants, anything added, any of those superscripts added on a consonant will make no difference at all. You have to keep this in mind. Ra natak na, sa natak nya, sa natak na, sa natak ma. That's it. And then one more. So these four
This form, na, nya, na, ma, you have to keep this in your mind. And lastly, one more. So, Nepali speaking students have difficult time pronouncing the word which I am about to introduce. So, अब नेपाली बोल्ने स्टुडेन्टलाई यो उच्चारण गर्नु साह्रो पर्छ. So you have to, in this case, you have to pronounce la and ha all at the same time. So how do we spell it? La, ha tak, la, ha. We know this is ha, this is la, la, ha tak, ha, ha, ha. A beginner Nepali student would likely say la ha. You can't separate la and ha. You have to pronounce them all at the same time. Ha, ha, ha. Ha is God. And then let's say la, ha tak, ha, ma, naru, mo is, ha is God, hamo is goddess, female, male, female. La ta ha dot, la ta ha manaru mo, ha mo, goddess. This cheche, tanya shia pe lera bosuyo karisana nyawu lasana dishi na nya na ma ki kangla la yana sa yana raj charyo na ani nga nya na ma. This is sama nyawu re. Tina thanda ye de nyentu kinangla phege chananggen so mi gyale nyumadu tine di nangla mangchewa gyagane sigidu niba phelune sigidu tine ngede nucho gekap la phebe lotu chola pentogre samne ngede ji bochu pa inde thanda pardu siken thesam mindu tat mangshe diresha kharsa gyagar niba di pheluresha sumba 거기를 쓴다. 방글라데시 ने 벽에 챙겨 아메리카 땅 캐나다라 수게츠 시다 도나는 게 미도 아니 더 디시겐 넘버 2 this sequence ela like it number ina di capture it will get exposure. Like it nangya karsa tezi chi tonan narona. Like it nang bai na mi mangbo di thong tu bire thong bai na mi pheba shelda gyang phege changya kokap ra bire. Kyuchen dela tene like it nang rona Google nang rona share it. Ani karsa chen gyap so comment. Kerang lapang dikit bindu ina yapo du karismia ina yang ngansu jidati thadung yaktu tangya giche du kansu chenkino na
표기 신경만 인지 이게라 챔피언으로는 그대체제 드링기 진다 대참샤비 아니 표기 진다라 피어발라 투체나 아니 제라 제용